E whatalo whantu Samoa I lau mai moanga I le afiafi o le nei fo Iaso sa. I lunga o le televise tolu I Samoa. Ai mai se so se tafo le larolangi o lo mawhai o na mai mo mai ai I lunga o le upenga o whaamtalanga le YouTube channel ma le Facebook a le Talanoa Live. O le tātou polo kalame fo le nei o le nei vai aso Sunday with Teleiai talofa lava. E mo foi ona moli la palapo malo I le tapa au le langi. Whawhitai le tua lo wanga le lei I lau pule wha soifua le atunu pele o Samoa. Ai mai se foi o tātou tangata o lo no pia I malala I so se vaenga o le kelope. Samoa le nei o tātou o mai I le afo le nei foi tausanga. Ma o lo tuli matai pea le whengase ingo malo lo ielo tātou o tunu. E whapea foi tūlanga le nonofai o tātou tangata I atu nu mamau. Ua pipi tia ai mamau ala. A o le nei vai aso o le soso onga foi le nei o le tātou por kalami lo whasolo Samoans in Aotearoa. O le soso onga foi le nei o le tātou whaatalanoanga. Ma le mamalu lo tātou atunu ua lala mau I Aotearoa. O lo tuli matai foi le vaitau a o le leini usila o lo tafe le susu ma le meli I le ono se fulu angai foi le fitu se fulu. Peitai o le fitu se fulu le foi ua sila fia I tūlanga o tarafasolo pito ni usila o le vaitau lea na amatai o na angaleanga ni usila I o tātou tangata Pasifika whapea foi Samoa. O le vai aso le nei, o lea ua siasi mai ei Teleiai I le maota o le sunga ia Joe Stowers ma le whaletua ia Sofia. Ma eu fo le whaasoa a Joe I tūlanga o le anga I mai I New Zealand ma lui sa whea ngai maia. O le foi ua sa valevelu mai Teleiai malanga koko Samoa. O le koko lea ua sau mai iwa I whaasale le anga. Mai o se vaenga e whaingo fie o na tala noa. Ma toi mana tuai Samoa. Ia I lato ua leva o na malanga mai le nei atunu. Jo le ua Amerika koko Samoa. Whai e li tātala le nei aso. A o le awa nofo le mai mo mai tātou atunu a maisa nei o ainga. E a vene o alo whaanga se e sau noi o ai lei Samoa. O matu ainga lai tō nei Samoa. Bokoya a urumulau kea. Pari I John Ryan. Ia ma longo wharekua fo ia Margaret. Ia whapea fo I le kama o Kwaku. Ia ma longo wharekua ia Anne. Ia o kengi o Rose. Ia whapea fo I Julia ma Paulo. Walwalk. Ia o le ainga ngā o lea I la vaia. Na wo iu koi fo I Vailima. Ia ala li I whangari. Ia o le akari o lauso makua. E ngofo ia siongi ia o le mako ainga I Samoa ke mingi ia manguia ia le kalkalngoanga ia ma lo faanga mo Samoa ia mo le ko fa angkela mo ko u mar ka ku ainga I Samoa o le fo manguia ma ko ngi mangi va ngal ka ku ainga ia fa pe fo si lombo antipela o makua fo lo makua ia ku aku pe mo le ko ka sanga ia mo pelo ma rosi ia fa pe fo ski nga Sofia so mo le sina Ryan ia lo manguia la ma ko e muria ko fa mo ko u mala fa ftai manguia fa ftai lo sunga cho mo la no tante tal no ai mo silfia lo tanto watunu se e sa no o ai swa fo matua ia ma no fo I mafio anga I Samoa upo ma sa ne o tangata mo lo na fa sino manga fa ftai o le ngolo tama o William Edward Stowers mai la fanga o fangali ma la vaia e o lo tina mi tai te pola o I mota ma manono o le vaia na o nu o lo tama ma lo tina o fanga wa we fangali o ke ia fo la se sia mea o fangali ia le sa o la mai ai ia ma I la vaia inga o tu malo fo le tama ai Jo o le mai tau o le ono lua le sa e malanga mai New Zealand
Na umaloa na e wha alo le fu o le sa o le tonga le tātua tunu o le tausanga le sa tuto tasi ai Samoa. E malanga mai lon i New Zealand. E wha whiwhena e malanga mai o whea foina e sau e anga i ai. O le losu malima o tausanga. Na o malanga mai le vaa o le mātua. O le vaa lea o le Union Steamship Company sa whao ngā e lau mai le wha i Samoa. Ia maawakoi o loa fo i mo Samoa. Ia e fo i ang pāsese. Pea o le vaa lea e avang pāsese o vale limas fulu ngaka. Ia o le vaa lea o sa wai o kaungu mai le i fiki. O fiki la, e maku o ese ai maku wherelei mai la i fiki. I le vaa lea ka o le tio. A ke wa lako le persa le kai au. Whamele ai. O mākou le la o mai sao ai le vaa lea o mō maku avangoa. Maku o mai le mātua. I o kirangi. Ia o kirangi la lea makou whakaungu mai ai. Ke sau la ui o whakariako lo anti. O kua whinga lo ka mā. E ngō e Norma Hobson. E ngofura la ko Epsom. Ia ngara lea o whakaungu mai ai. Tio o le vai tau leo limas fulu ono se fulu. Lea nga i mai. Ia wa iei nei ainga i nei. Ai e faufu ila tunu ule nei. O ani lu i sa whea ngai ma oe. I lo sau i New Zealand. O le e nofo ma enga lue ai. O le luinga kele ai a kia ua o whaalongo i kara o le maruru. I ngai New Zealand. Ia o karikongo la mo i oe i ai. Ua e ke usur ka e ao. E ke rei rose mea. Pōngi sa a koe le foggy. O le puao fo le pe o le asu o le kafungai. Se longa ke la kalakakunga e lola o le kangaka mōnga fōringa. Ia ke anu fo la le whaiwhainga luenga. Lefka ka ngu mai ke le masangi foi. Ia ke whaalongo longo fo le po le alme la a whai a where move le la i ai. Mea whapenga. A manga fo ngā luenga. E ka mwhai ai e wawe mau le pasi. Oso ia i saulo le whale. Lofi ka ngu al whale wha mawhangwhanga ro le kiko. O kulanga whapenga sa a fia ai foi le mawhau ma le kulanga lo usu kai au po. Ke loko ke le masangi sesi. Ia si vanga sa mo la e rola e ke rua whainga ruenga ma e rolonga ingoa. Ia nga manga ngai reo le o ngā aso. Tio o le whanau naunga lava nanga i mai ei o tātu tangata le nā vai tau. O le sa ilio ni ngā ruenga. A wā ia nai se leni e lafo i Samoa ati na e ai. O whea sa e ngā lue ai a o whea fo i nā ngā i elito o tele e mou ai ngā ruenga i aukilani i le vai teimile nā. Sa au sa iri ngā ruenga o i o tahu. A o saula i o kai Epsom. Ko sa ungo fo i Newmarket. E pu e pasi o ke alwa i o tahu. I ola aila inga, ko kere ngai ngā kasamu e pui pasi, e ola i le whalfasimangu, wai ka wal whalfasimangu, i a Westfiri. I oi, e aku la pasi. E ko koea penga wale kongol pasi. Le la wanga ia ke utu wale mamawale mere, e ku waila koe e mo whalfasimangu, mal meo ke oso se ai. Ia ngā umalole ol pasese. Koe fo il pasi la kou longa. Nengo whanga masenga, koe fo i mai eire, koe whanga i mai kai siti a. Ia peo ko kela ngai ngā kākou leo aku o ia i Westfiri. Tā whainga rua ngai la kou. I oi, awa o le ngai ngā kou la kou a inga. E alolo whafoi la, e o ma ave. Awa aku e o sio ngā longa, e ropo whea o i hai. E ma mao le ala i le ilo foi wa o ngei vai kaimi. O leo kākou ai o kere ka avale. A o i aso. E se a asa henga ka avale. O pasi foi la kou e a whai kūra, ka i koru kua kūra, ka alu le pasi. Le pe vai ke minge wa so wala wo wai pasi io e ele ngakala i fale le e was firi ya pe la is fa ngalo ngai fale fai mo fa malu io fale fai wainga o fale fai mo me o ipu fo e ele o nga sa ke le ngai ngaka sa mo e fai ngalo ngai fale io o kampangia usira o saulo le o su ngalo ngai a sleepyhead o ia la bonga la Cool Herald. O ke la kuloa ale aso ale ngu amakai, wha mawa el ka mengo a Tony. Whai mai rol ka mala ki au, o ele la supervisor alo i. O whai ngā ruenga i lo inga. Ia mo wawa aia lea, po le asa u wala lau whai el ka maloa. Se pep whai ngā ruenga,
wa o ke fo mai ya ke o kalonga ko ya fa mai ya se o se kai mo so le ka ke o office sa lo fa mai ma ke o office fa ma kala mai ro ya ke o ku la ngo me pe fa nga nga fa ko i le o lo anga nga ko e fa ya ko fa mo mo pe mo se pepa mo mo pepa mo pepa a le si ya ma ka nga nga ke ngi o le ye e issue mo se pepa fa nga nga e ko lua la ma singa va ko pe fa nga nga ale sa o mo fo le nga a fa pe va venga sa kama o le e nga mai le pepa a velo Samoa sa una le mo ko le nga sani ya o ngwe ma fa lo le se wala la mai si ko lua le ko ngi o ko fa velo ka malo o mai la uso ko fia uso o va ko lua le Samoa e la iki la uri kai fia kausa e fam karare ai mai yo le la va ku pepa e lua ia uma ma singa ngi o ka mai kama a vero mo ke fongi Samoa e va mai me kama na le mga mia la ko lungo ngalwenga jo wo mai le fitu se fulu le wo ini usila ma le vai temi le wa matala ne ai ni ngalwenga tono ni usila ma wa mata fo ina te ena tanto e le nei tunu ona o fa le lava ngalwenga le sa tu la mai ai ia le don rate wa matana to e tapu e me to fa fo yo tatu tangata e ni afianga sa e mai tawina po nisi fo e te silafia le tu la mai le temi Kere le afianga we ma fa e ke alofa o lo alofa mo mo lo ko pa ba ko mo yo wa fa ala ka mesa fa ngalo ngai e hinga kama sa ma ko fa ke la ko fa ngalo ngai sleepy a fa mo ko fa ka usanga o le ngai afu e ngoi akabika ia ma irai vai tolo o le au ke ma go pe a John or ka fu le wa si firang ma ko or fikur ka ia ma ke aku lai koroki ma ko pepa ala ku ma lo ko ro mal pule o kam mai o kam of savidi ia ole e ku ala ma pepa e fa solo kwam ki kilo ngoi pepa o aku la uria fa mai lo ko ma lo ai fa that's the one ia fa mai lo te you move aside yo aku ya cha ma cha you move aside yo ia ngo mai lo le o mai fa yo mai la ko me loka la la lava a veces ya ofu yo overall me fa pena ai ofu la check ya mo mai lo yo la ave le le handcuff me pena ai o le aso ngaso ai ma ko falo nga ave la fiafi ngai ka mai Samoa yo sa ele men kupulo ai nga ongo ole keile wa makule ngofo asa ngofu lai longa anti e uma mai le loku au sau a fa mai olanga bala au mai o ke ruaku ya ruaku o le ngofu mai la lo fa ma le ako pa o fa kusale o la me o fa i mai o ke sau le fa fola ako pa o ai le ni se o fale ai wo le pinko ia o fa ko ka wala o ka o nga mai lo ma o ka ma fale la ma ke ngofu foi ma Sofia ia ma ko ngofo le o fa kuro le ia o le la asu e Sofia sa nga ruenga ai ngofo le a kongi oe mai la ku pe ke o Sofia fa ka ula mo o lo ka mai sa mo lo kinga ia ma ko ngofo le pe rua va sa mo Sofia nga ruenga ke city o le hotel e fa nga ruenga ina ia wa mai lo nga ko nginga me fa penga eu pia al kama voi le la e pia voi kama voi le serve hotel ke kele voi ma io ofol al kama io ia ora le sikaio ko usu lo via fa ngalo ke ama ka va la via ai le il fale ma Sofia o la lo mai la ma fale i man ko e il pastop o sa ngai al kama fa kari il pastop a voleva ma ka i mai al kama e leo ia ia le ri por al que me alwa ko ira wa le mo la ko information ai fa makala e longa anti me le wo ai ma ngofo ai ku lo i le la fa ka le pas ele ku pe a pese do me ke ko sol fam kalanga ngo mo ai a ku lo le si ai ma va ku laka
E whakuro I, o whela ke ngofoi, o kua I whasinga kuala I rungo whale o I manukau. E ke iso fia ko wak mo leo leo. Ia le ri. Ia o ngole leila ngai kama. Sa fai e fam ko nga so fia, le nga ku ia ila vangoa. Le lei o la ka penga manga mea. Ia nga wakuro le nga o kare, le pu. Nga fa penga le nga fai ia lau so fia ka penga mea o la ko pau. Kala mai mar kupere sa keu. Wa sabse me por ko wafe fa afe kupe nga afe al kama. Ioi. Ia alo so fia mori u kon mlai vale. Ma ave pepa Ia la ko ile o leo. Kuro e pepa, fai folo leo lo fa kai. Ia ave sa wale e la ko foi kongu ia le rile maru e lo samo. Ol menga ku foi so mau ai. Ale fia lo nga ko lo ai nga ia ke le kingo foi. Polo le usikai, polo fa alongo ka, ia penga le ai meanga le ava le wing. Wa le singa mafu anga kele o le ava fiwe ka mo fai le ai. Ia o ngofolo la ko mobile immigration. Ia o mai sa ke o lewa. Wo kuwa ko la pe ki ai po fe la ke ai ko ngol fale. E nga kwa mai o. Ele am se sia ka mai la ave ka mla va fa ka le kai mi fo le. E lo e va le ia e la ki pe mo sa ko pa o ke al mo I sa mo. Wa o lo ko ke la o ka nga ka ave ale ni ave. Yo a fa kai e pera al mau ka mai kiki. E nga mau le fa ngoi ka penga le nga malanga ru. So le o mo ia le tala wa ia fa mo le pale mi ma le malo ni sila. O le a faise fa to isenga mo ila to na afia le don rage. Anga I o tatu tangata Pasifika. O le aso ulo ngona I lea fa mo o le malo. O ke whafkaia ui le tua pe a whai ka ngu ule fuanga. Pe a whai wa e fo isi whingalo le malo ma le pārimia. E whai se whako senga foi. Ka ruai o ngā ua whahinga ngai ka ngaka. E le ngaka I Samoa ia e whape foi konga. Whiki mangi we ia ma le Pasifika. Ioi. Ia ke aula ia wongo mea ma ka kaule kulanga. Whai se whako senga. Awa ele ngaka ia la ko umang ave ia le fo ele si vai ngaka ko le ka mi solo ai ngei le rope ke wa mo musika ni wa laki pe mo musika le ia la me la fai yo au ke fi la va ia pe afa ka ngu le fo fuanga se fa ko senga fo el malo o la se me lo ngai le fa ko senga le ia ke ia e ka fa ngo fo ma umak ngaka ia ave fo e mo la ko siksengi yo o kulanga ka ngai ai e lo ai alo ira la fa ko senga mo wala ko fia fo e karia ngai nga Samoa le o mo wala bango le overstay ai ngi ya fa ila fa il malo le kulanga mo kwa o fia ui o ke supporting nga me uma O le tanto malo le nai le neva yaso le sunga ya Joe Stowers a fielo la maota mo le falitua ya Sofia i foi vaenga o fe Aotearoa sa fa peo no fa ilo mai ele ngata o le ese senga wa yai I lantou le na vai tau I le nau ngā luenga wha maoni ngā luenga. Ia ma whaatino ia le tautua ai tau molele a wā Samoa ma wha vai ai o lato ai nge New Zealand pe o le whaatau fale. Ia ma le tūlanga wa yai ia le ne vai tau pe wa whaingo fie wa le anganga tele I le sa ili ngā manuia nā la intu ua Samoa. O le a whaasolo pea, I vai aso taitasi le tātou whaatalital noanga. Ai mai se o lo o tuli matai, ia le fuafuanga le malo New Zealand, o le a iei se whaato e senga alo ia, e sauno iai le a fionga le pāremia o New Zealand, ia a fianga na whiangai mo o tātou tangata Pasifika, ai mai se fo I Samoa, e vai tau o le fitusfulu I teimi o le Don Raids. O le a whaile tātou malo longa, a fo I mai, ia o nā whia fo I leo le a fionga ia tofilau, esta tofilau, maana malo o le neiva yaso. A fai wo te uti le seleni mana o me wave se so swani mo so se fa'alavelave. Vili mai loa le fa'alavelave longs I le all watasi, all waiva, lua ono fitu o. All watasi, all waiva, lua ono fitu o. Matala noa I le fionga ia tofilau esta tofilau mo sau no ngā tupe e iai ngā whapitoa.
Rediscover the beauty queen within with Beauty Queen by Esther. Luxurious skincare and beauty range. Has 4 luscious fragrances to enjoy. Gardenia, Caribbean teakwood, mango and tangerine, blackcurrant and absinthe. Revitalizes and nourishes every skin type, while it repairs and replenishes dry and dull skin. Order now for the Beauty Queen treatment you deserve. Beauty Queen by Esther. O le reporti le nei mai la fionga ya tofilau Esther tofilau. I le whaataltal noanga manisi o taitai o le Pasifika i tu tonu a Aotearoa. I lalo o le whaamalu o le Pacific Leadership Forum. Ai mai se le tāpenanga whaapitoa ina watula i mai le COVID le tausanga watua nai. Lea sa whaavai ai le Pacific Response Coordination Team. O le whaataltal noanga le nei. Talofa Samoa, whaamalo soifu maua. This week I'll be speaking to some of our Pacific Island leaders from New Zealand about the challenges and impact of COVID-19 affecting our people in Aotearoa. My first guest is Pakilau o Aotearoa Manaselua, Chairman of the Pacific Response Coordination Team. Pakilau, what is the role of PRCT during COVID? Mare lau maria hau eki mo le lei e kainga tonga kotoa, ma lo le soifua ma le langi mama. Thank you, Tofilau. Thank you for this opportunity. The Pacific Response Coordination Team of the Pacific Leadership Forum was formed last year during COVID. We were commissioned by the chairman of the Pacific Leadership Forum to form and to also activate some supports for our community. As you know, the community have a lot of other NGO and other groups that are working on the ground, but mainly from a funded service level, but we represent the actual voice and the real community on the ground and their concerns. So we were mobilized during lockdown to support our families and whānau during that very difficult time. Pakilau, how did the PRCT help our Pacific people prepare for COVID last year during the lockdown? PRCT, through a number of different ventures, was very useful for the community. We formed a daily Zoom meeting whereby community members could join. We invited special guests that would come along and provide information, for instance, the CEOs of health providers, Pacifica Futures, South Seas Healthcare, and they provided the community information on the ground, but also provided information on how to access funding, supports and other services that they provide. Many of the church leaders within our groups were able to mobilize their own communities to access grants and funding to support the communities, provide food parcels. We also have various groups that have come out of the PLF, ASA Foundation doing fantastic work, and many others that are formed, including the Tātupu Foundation. So PRCT was a group of independent community leaders not tied to any government department, providing independent and strong voices to advocate for our communities on the ground. Pakilau, what are some of the challenges that our people are affected post-COVID-19? I think some of the big challenges right now is the amount of misinformation and distrust of the vaccine. And one of the programs that we've been pushing hard is to encourage our communities to trust the science, get vaccinated because it's the best thing for them, and also lead by example. So many of our members were one of the first to go through and get tested. Our chairman went through the South Seas testing stations numerous times. Myself went on the media to help drive the testing, and in certain
periods through that work, we saw record rates of access through our Pacific communities in support of our providers. So we work together with providers and those on the ground. We're not working against, we're working together. Despite all the challenges, we're doing our little bit, and every little bit counts during a global pandemic. The other area we're helping out in is the overstayers. Many of our communities are harbouring people who don't have their residency status. We know they are vulnerable because we are with them. We are part of the community with them. Despite the fact they're here illegally, they are our family, so we want to help them. And during a pandemic, where are you going to send them? You can't send them back home. What are they going to do for supports? And they're also a health risk. If they get COVID, you can't track and trace them. So we've been saying that from the beginning, pushing hard and also doing the hard work, getting a petition of nearly 35,000 signatures, going to Parliament and submitting that to find pathways to residency for our overstayers. Teleiai, sao no mai I le sao le PRCT ina ua tūlai mai le COVID. O le whaasile lau whionga le kōkōri tu whilau. E le se ka mai sao le sao le PRCT. Pe angarau si fia foi o PRCT o se vaenga leo le PNF. O la kou leo o wha ngawhakia foi ma kāpenga penganga I a vaenga e anga I kōngu lava I le wha mai lea ngā mai. Ma kūla I mai o se makua wha mai mālosi kene. O le kāpenganga la le PRCT. Inga ia mawhai o ngā ko o lima mai ai le mālo. Awa ale mawhai e le mālo ngā longo ka uma. O le ala ngā mana mafuanga ngā lai o ngā kō mālosi le PRCT. E ngia ka penga ia mea uma ia le liu mai le mālo. Ma ngā rurua whakasi ma le PRCT. Inga ia mawhai o ngā kadi le mamafa o le whaamai lea la kūlai. Mai wai les ka mai whaamai. O le whaamai e makua so le laro langi a koa. A o le e whaua mamaka I ngai kongo ngusila. I ngā kaimi, sa makua kū mālosi lawa le PRCT inga ia mawhai. O ngā mawhaia ngā lako whaso I le kuranga ao o le Pasifika a koa. A wai le whaingo whia le mālo longo ka ngaka o le Pasifika. Kua maua ngele mapu o le mālo ngā kūla I ako le PRCT. Wa mawhai o ngā kali mai ka ngaka. Ma mingoi mai ka ngaka I ngā runga kele ar PRCT. Anga le ai le PRCT, e le mingoi ka ngaka. E le kai a pea mga kula masangi Samoa, lau whionga le kokori. E whiua e alalanga pea me whare winga a ngoa marawa. E whiua ngoa e alanga ko mau whauna wa e le ai la o mai le lolo. Ai le kai pora kak Samoa. E le mawhaila e le malo ngō ngai Samoa I le kulanga ngā. Anga le ai la le PRCT, e le mālanga langa I runga ka ngaka. Whai mālanga langa ka ngaka mala koilua, boi, o le hao o mai le mala. O le whaamai e les ka mai whaamai. E o ngā makua fia le mālo. O le me pisiringa kāua le PRCT, o le mālo, ma longa kūlai mai, ma le fia, a ngai ngā runga kele le PRCT. Teleiai, o ani a whianga o whea ngai ma tātou tanata o le COVID. Lau whianga ko kōri tu whilau. Ia e le kikingi a whianga. O a whianga ke kele o lo whianga I ma kangaka uma ma kalunga kōpuru kōwiki. O le memo mua o makua masaesai kangaka waiangi Samoa. O lan me ka o masaesai, masangi whalongo kangaka ngā upoi o māki kiwa masaesai. O longo winga, o rein kupe. Aisha, o hawhoi o le ua makua lai kiki kain whainga runga o kangaka, o isi kangaka o le whainga runga, o kele o whainga runga o kāpungia, e oi kulanga o malai waalele, ma kangaka whewai malai waalele, o le ai se ngā runga e mwhainko e whai. O le awhianga la, o ai yorungari, o misa so, misa le ao, misa le po, aisha, le ingi kupe. Ni lopo ame a whawhangai ka maiki, whia ai ka maiki a, kau whikuru solo, sua se mea ai ma losi kere whaamai lea. Ma o a whianga ke kere ngā lau a whionga kōkōri, lea ngā laiunga ka mwhai ma losi.
ia so ia kako kangaka. Awa e moi lava e ke lele a fianga. Ai o kaulongolongo pe o upo la poskolo. E o lairo la ko whakua. Le lai longolongo aku e kako nge le PRCT ma kauwhai longolongo ia la koiloa. E o ese mai i le mafianga ma whaakiri unga mawhakia runga o le leo mai e whaanongolongo ma mai e sue me o lo ma were manguia. Ai iau mai la ko ki wha malamaku. Inga ia manguia whakasi, inga ia ave ese kero o awhianga lo loko o lo iai. Pea le meo lo kulai mai. E lama, o la le tā hua o le ngaluenga sa whai o le PRCT i le taimine o le COVID. Langona lava le ngang whaafitai le PRLF ma le PRCT i le vai tau, e se o mai lava i le nei aso. Le o sulu lima masina o ngā lulue ma o awai i whonutanga. O lo o tau mawhai pēa ia le PRCT ia malama lama le malo tu o ngā tonu. Le malo New Zealand. I communities o lo o maua o mana o mia se fisoswani. Le i tūlanga o le o ngā luenga, ma tūlanga o nei ainga, le tanga o lima pe na fia ai i le nawai tau. Whaftai fo i le whanawora, ma mo lato fisoswani. Ia, ai le ngata le nā o puni fonga po mask, ia ma mea fo ina e fulu mai ia lima, ia fasimoli ma e selta hua ngā luenga sa mawhai o na awala mai o le ngā luenga al PRCT ma le PRLF. E lama, o a se fesosoani sa maua mai le malo mo le community. Whapitoa se tali i sosoani tautupe. Sa mo whai o na maua e au lotu ma community bodies o le ngā luenga sa whai il PRCT i le tau mo whai e tau longolongo ia le malo ia o lo maise ia le mtanga luenga o lo Teleiai au pito se sila i on tangata ma le mātitiva sa langona i le vaitau o le COVID. Ia, le alana mawaina i se leni so swani e le ngata i lausu isu i atina pe o le mātou au lotu sa whao ngā maua ni lausu isu i maua ni tupe awa ia maftanga tina, maftanga lautalevou, maftanga na ia whaaola ia po kalame. E whaasanga tau ia po kalame i le survival. I le nei whaamai, wai tau o nei whaamai. Pe o le autulea o po kalame sa mawai tupe. How do we survive in these COVID times? Ia sa mau foi tupe tutong Yesu. Mo le atul whaaftai le mtanga luenga le MSD. Mo le se leni sa mwhaie le Pacific Island Presbyterian Church on a communicate lungo le Zoom. Ai vai taimi o lockdown ma vai taimi ia le ngata i New Zealand ia sa au lava le au nanga le mātou COVID response team i Kalaistete, Dunedin, Wellington, o le Waikato Bay of Plenty, ia a me se fo ia Southland. And that concludes our program for this week. I would like to thank Pakilau o Aotearoa Manase Lua, Chairperson of the PRCT, Malea Fionga, Whepolea Isemi, Chairperson
of the Pacific Leadership Forum Samoan Caucus, and also Reverend Alama Maya, PIC, also official member of the Pacific Leadership Forum. Until next week, tofa soifua. O le reporti le nao le neva yaso, mai la fionga ya tofilau, esta tofilau. O le upo e fai a ana o ape na moe mana tunatu. Fa pena le faiva o le Pacific Response Coordination Team. Pei o na sauno iai te tai. Mo le pui pui o tātou tangata, mai le koviti i tutono Aotearoa. Fai le malolonga tātou foi mai, o na fea foi leo le fionga ya tuala tangaloa tusani, ma se reporti o le Pacifica Market i Aukilani i le neiva yaso. A fai wo te uti le seleni mana o mea wawe se so swani mo so se whaalavlave. Vili mai loa le whaalavlave longs i le olwa tasi, olwa iwa, lua ono fitu o. Olwa tasi, olwa iwa, lua ono fitu o. Matala noi le fionga ya tofilau esta tofilau. Mo sau nono ngā tupe, e iai ngā whapitoa. Rediscover the beauty queen within with Beauty Queen by Esther. Luxurious skincare and beauty range has 4 luscious fragrances to enjoy. Gardenia, Caribbean teakwood, mango and tangerine, blackcurrant and absinthe. Revitalize and nourishes every skin type, while it repairs and replenishes dry and dull skin. Order now for the Beauty Queen treatment you deserve. Beauty Queen by Esther. Le reporti mai le fionga ya tuala tangaloa tusani, ma le Pacifica Market i Aukilani. Wale ngata ina whelua iai o tātou tangata, a ua mawhai o na whaatupuina ai le tamau ainga, leo o atu i le 5 furuafe le tupe maua i tutonu o asfarai le teitasi. It's Stand Straight. Yeah, Chicago reporting in from 95 Browns Road here in Manurewa. Yeah, patalo patfoile madol tato watunu. Fai on tato fatasi mai. Yeah, ile Pacifica Market. Ma haya kako waso. Yeah, ma ira la kai mial ngai. Kau singa barbecue. Kela me ai Samoa, kela me ai Pacifica. Yeah, join us soon and let's have a look around. Ale mai me. Me ngai ma ai le makeki. Yeah. Que umo no ai ya e sumpalo I sa ko inga se kako kope mai kako siva yo ole a foi tele kako papekule mo ngai le Pacifica Markets va ko sul maka la sa laki ya pi fo yam le mo mal so sisi ole foi kele ele nga sa mo super povi le ko va ya le super povi ai mo mal so sisi mal crab meat ya mal sa laki fo ole fo ye mal ka ko ya kele barbecue kele ma mo kele le mensi lo que va ki ai yo le si me en fa ya e vala uma I wa el mo mena le ala fa ko lo le ya vili mai fa la o ka sa piki yaku a kele fo ngi sura inga la ka me ngi le I manu le wa ia vala wa yo le mo la va ngoi e mo ese lunch ka me ki a lunchtime ia pala ofenga runga foi ole kelen me ese mo fai mo kalo ia fai fe foi lo ko vai ku ia mo male ia ole foi fa ka uma po a ko ia male favorite foi ala konga ia le o tai po le vai foi ala konga le fai le mango ia le foi kelen ka ko vai le ia ole foi ke vai ku kelen foi ka ku au kelen le mo ia mas popo mas senga foi ia mal ko sa mo voi le mo ko ma keki mo I lava o lea kele le oloa le zinga. Ia, olea fo I efso soanga ko fo I le oloa le sa mai Samoa. Ia, olea fo I la, ia, ue ngalo, ava Samoa. Olea fo I ma le, ko inga fo inge. Ia, le ngalo a Samoa pe ava ai me vapea. Olea kele kako Samoa pe ngafaya kwa fo I. Ia, olea fo I kako, unge ngalo, le
kasi market. Kala e sai mingi, pau ala le me ke mo sai mingi le. Sulima kala o isi fale e ova ba mau kwa ai ngau ia sulima. Le foi o ngalo ka ko ngaki o ka ko pisua o supoesi o le ko ngor fale. Ya, le se me ma el ma pasifika mak. Pai nga sa vali ko sa pe lima pe au steps foi ka o le palang New Zealand. Ya ngai mo la mo le fitness ai au ngalo e mai mo le fitness mi mangi o pu me ai se lima. Mangi o supo se lima. Ya o mo manaso ya singa kalpu pu ko nga tol. Ai ka ko le la ka ko ki kiro kong o fa fo yanga. Yeah, I'm very happy and excited to be here with Manurewa High School. Tell us a little bit about the program. So we're from Aotearoa High School, and so we have year 12 and year 13 students that have a business, and they just come and sell and see what everybody in the community is up to. Nice. So tell me, what is your name, where you come from, and tell us about your business. So my name's Teleiai, and I'm from Aotearoa High School. And our business is personalized t-shirts, so you can design whatever you want on the t-shirt back and front. Well, yeah, that's really awesome to see the young ones with their ideas. And this is one of the shirts. You got some other shirts you want to show us? Show the camera. It's $35, and if you bring your own t-shirt, it's $15. We also do jerseys, and that's $45. All right, thank you. Okay, that's really good to see the t-shirts that the young ones have got here. So my name is Tiffany. Our business is Skin Sense. This is eczema-prone hand sanitizer. So if you have like sensitive skin or itchiness or redness, it really helps to soothe the skin. And we really came up with the idea to raise awareness of like people that have like skin condition, and yeah. So tell us how much is it? $8.99 each. So we have 3 different skin scents range. So it's lemon, lavender, and orange. Thank you very much. There you go, guys. These sanitizers. The young ones here have got the sanitizers all sorted out for you. Some of the big boys here from Manurewa High School going to tell us a little bit about their business. So, hi guys, I'm Jeremiah Westerland. This is our business called Save Your Tees. And yes, so this is Save Your Tees. This is our products. It's got Jesus Saves in the front, and then at the back, it's got a cross with a memory verse. Nice, nice. Boys, maybe you guys can hold one up for the camera. Good to see the work by the young ones here. T-shirts, and how much is it? $10 each. My name is Mata. My group is called Custom Black, and we specialize in making frames for people who want to order it. So you pick a picture, we put it into a frame, you pick a song, and we put the scan code on it for Spotify. You can pick anything from it. And how much are these? How much? So A5 is 10, A4 is 25, and A3 is 35. And how do we get hold of you? Our information is customplex@gmail.com, and our Instagram is customplex, and our Facebook too. I'm here now with the teachers who helped make this effort or this program work. Without them, there's no program. So tell us a little bit about the school and the program that you've got going. So we are from Manurewa High School, and these are all business students. They're like young entrepreneurs. They learn how to run business. They do all paperwork, and then they use their product idea and come to markets and sell. And how are you finding this sort of the market and the way it's going at the moment? Yeah, so it is good for some of the products, but for some products which has like pre-orders, it's not that good. Yeah, so for pre-orders, they have to go to the specific target markets. But other than that, the markets are helping us. So the community has come on board to help us. They haven't charged us anything. Yeah, they said we'll provide the venue for you. You bring your own tables. So it's helping us. Yeah. Give me your thoughts on how important this is for the young ones. So this Young Enterprise program is actually creating one new generation of entrepreneurs, and they are more
courageous to go out in the world and create new products. And they are also getting opportunities with organizations like yours so that they can actually make a difference to their future generations. And I'm so happy that they have taken up this challenge, and people like you are supporting the ASA Foundation and the Pacifica market, giving them these avenues to sell and learn about real life. It's a stand straight, Supka putting in. Yeah, si tala po pula by Paftai tuai. Mo lang so mai foi ngalwenga le Pacifica market. Paftai Paftai asias mai ia awane ngalo baso fo. Palau tia inga mo me masan. Yeah, ka ko ainga ngai. Ka lunchtime pe ka wile mai tayo. Yeah, ole mo ole kelo o ka ko meka mafa sa mo. Po Pacifica foi ngai. Mo foi ofu makelo esika ulima. Ngai le Pacifica market. Yeah. Paftai lava mole nei foi yaso. Paftai fatau. Alo Samoa. Reporti le na o le neva yaso ma le Pacifica Market I Aukilani. Le fionga ia tuala tangaloa tusani. O le Pacifica Market ua whaapa nei ma nisi o whaifa atoanga mai fioanga sa taua, whaalunga, sa lailua, iwa I whaasale le anga I savai. Mole mai o le tātou koko, anga I mai o le tātou tunu, o lea ua lava le koko I le Pacifica Market I vai yaso taitasi. A mai se fore koko mai tūmua, whale la taim sa matau, ma whale asiu. O le a whaise tātou malolonga. A foi mai, o na tātou a whelea, o le sunga le whawhengainga ia Pastor Kevin Uluiva, I se upu whamalosi, o le nei foi vai yaso, a mai se le tautua pese, a le lofa tūnoa mai Amerika Samoa. A whai wo te uti le se leni, mana o me wawe se so swani mo so se whaalavlave. Vili mai loa le whaalavlave longs I le olua tasi, olua iwa, lua ono fitu o. Olua tasi, olua iwa, lua ono fitu o. Matala noa I le fionga ia tofilau esta tofilau, mo sau nono ngā tupi, e iai ngā whapitoa. Rediscover the beauty queen within with Beauty Queen by Esther. Luxurious skincare and beauty range has 4 luscious fragrances to enjoy. Gardenia, Caribbean teakwood, mango and tangerine, blackcurrant and absinthe. Revitalizes and nourishes every skin type, while it repairs and replenishes dry and dull skin. Order now for the Beauty Queen treatment you deserve. Beauty Queen by Esther. Samoa o lo iei pea lo tātua tunu I le mautonu, e le whengase ingo malo. O lo tali pea fo I New Zealand, I le wha moe o le wha ato I senga ale malo. O a fo I o lui o lo whengai malo a inga. A o le upu wha malo sile nei, o le wha whengai nga ia Pastor Kevin Uluiva. O vi inga o le atua I mumuli atua I se whe au, I le tautua pese a le lofa tunoa mai Amerika Samoa. Ta alofa lava, ma lor soifua. Ta tono lo manuia o le alofa ma le anga le lei o le atua. O le upo le whaata oto. Fo mai a le ai se whaalinga, e whaata ape ina le nuu. Where there's no vision, people perish. E ta ua la le iai o le whaalinga, e le ofo mai le tuspa ia e whaata ape ina pe whano tangata ona ele o iai le atua. O la e iai le atua, ai whano lava tangata ona ua le ai se whaalinga. E tā ua la le iai o le whaalinga re tātou sāwalinga wha le whaatuatua. Ai le ilele le waalele le ea. Na mua iai le whaalinga ma le ata o le waalele le mawhauwhau tangata na ia whausia le waalele. Ai le inofo fo I le telefoni whea vea I tutono lautanga. Na mua iai le whaalinga po le ata o le telefoni whea vea I le mawhauwhau tangata na ia whaia le telefoni. O mea tō tino umalava o loo tātou waaia. Ai le ia vea ma mea tō tino. Sa mua a vea o se whaalinga I le mawhauwhau. O na whatua a vea ila ia ma mea tō tino.
e whaapena fo'i le atua ma le fausiaina o tātou, ma le nei fo'i lalolangi o lo tātou iai, fa mai le whetalai ngā le atua ia Yeremia. Na o i loa oe, ai o te le i whaia oe le manawa o lo tina, na o wala au ina fo'i oe, e whai ma perifeta, e whaapena fo'i oe, na i loa oe le atua, ai na te le i whaia oe le manawa o lo tina, wa ia wala au ina fo'i oe, e ai la le whaalinga le atua mo oe, mo au, i le tātou sāwalinga. Whai mai le Yeremia lua sfumara iwa whai upoe e sfumartasi o loo iai manatu o loo o manatu o tuwai, o manatu i le manuia, ai le o le malaia, o loo manatu mai le atua ia te oe ina ia e manuia, ai le o manatu mai ina ia e malaia. E iai fo i le vaai mamau o le atua po le whaalinga le atua, whai mai awa ua whaapea lava o nā lofa mai o le atua i le lalolangi. Wa ia au mailo nā alo pele to tasi. Ina ia le whano se tasi e whaatua ia te ia. A ia maua le ola e whaavavau. O le vaai mamau le nā le atua po le whaalinga le atua. E ala ia Yesu Keriso. Aua ne i whangno atu le nei lalolangi. Ma whano toi mo tātou tangata. Aua ia saunia le whaolatanga mo oe mo au. I le tātou sāwalinga wha le whaatua. Ia iei se whaalinga mo oe, ma lau sāwalinga. Your feet cannot take you where your mind hasn't been. E le mawhai o na ave o e o vai le me le i o iai lau wa ai. Pe le i o iai le whaalinga por se tō wha ia te oe. Te tauna iai se whaalinga mo oe malo ainga. Where you want to see your family in the next 5 years. Po o whea foi le mea e te tau ona iai lau ainga ma lau sāwalinga whaale ainga. Te tau ona iai se whaalinga mo oe malau urunga alii. O oe malau whanau. O oe malau company, malau pisinisi. Malau e kālesia. O le alava se tofi wa tofi ai oe, e tā ua le iai o se whaalinga. O na whai mere tuspa ia, e ale ei se whaalinga, e whaata ape ina le nu, e pe whano fo le nu. E iai se whaalinga mo oe malo soifua whaale whaatua, whaamanuia le tua e lau sāwalinga le nei vai aso. Mo le te minei, tātou toi whailo ai, soifua. Ia whaanene Serafi manu matai tasi ia faalo ano enetua o mai tato tapuai ifo maya loa se yo fa pale na oe ila uvi iga olo mamalu paia ia faanene ina angelu mahao le langi kerupi masera
le pululi pano, le muro ma le auro, le viinga mai lo une lo to. O te ifoto ele, I le atu ale sili sili ese. Samoa ua whaamanuia ina tātou I le nei fo Yesu sa. I le upu whaamalosi mai le sunga le whaafengainga Pastor Kevin Uruiva. A o vi inga fo I o le tu o lo mumoli mai ai se au mui tātou mai le alofa tu noa I Amerika Samoa. Avanto lo whaanga le nei vai aso I whaiva matiuti o le awhenga iai. Po a fio anga, po a inga po le ka le sia, po tiute o le malo, po pisinisi o lo ngā nurue ai o tātu tangata. Whamanuia le tua ia Samoa le nei vai aso. Pe tātou te lefi sa ngai I whonga, ai tātou te aleanga pe ilumo le tua I tālusanga. Mai a Teleiai, tō wha soifua.